have rehabilitation of Toroguru. Ebi byabaho omukachiko akishenjero aka physical infrastructure committee akari kuri Honorable Mwinempaka obuyabana buganaho n'abakuru okurwo mu kitongore echa Uganda Rail Corporation abakurirwe Minister Julius Maganda Wandera okubasa kuba nibaganira n'akachiko ahabiri kwetagisa okugira ngo kitongore eki kibase kugaruka ahiguru. Bitu nabwanyuma babanza kubuza ori kuri kitongore eki Benon Kajuna okuba akozise sente eziri kwingana miliyoni 3 za euro ezabahirwe okubasa kugaruza ekitongora higuru kandi niko kushanga ngo bakakozesa biliyoni 2.5 aha sente ezi okushomesa abakozi b'ekitongore eki kandi abatari kumanya mbaro gw'abakozi abashomesibwe. So itwe ED Managing Director wa Uganda Rail Corporation twamwigura umushango CID ya Mutwara ntwenda banza tushobora wagoni zitu nizibura zitakande zirai ekindi twashanga ngo bakatunga $1 euros 19 zo kudabiriza narugarkamu ku renovating amweno train yitu ya meter gauge konka sentezi bakakosa 4.8 million euros kweshomesi ukora za workshops ze sente tukazehora kushanga ngo almost biliyoni 2.5 bazikozese kushoma manyana customer care manya kushoma eva shomere ku maintaininga truck ya train ndire ngo kushisho bwire. Akachiko kayongera kabuzo uri kuri ekitongore okushoborora aha abantu bona abine byapa aha mataka aga Uganda Railway na mnonga hokurwa muri Kasese Kamwenje ahamwe na nahandi bitu batangara kushanga ngo ebyapa nkaga na 2 bikabuza amisho okurwa mu kitongore eki kandi erindi KCC ekariha omugeiga Godfrey Chirumira twashanga mu presentation yawo nabajyango itaka bakaribe ya Uganda Railway Corporation twabuzo waribere noha batushabangu tubahe a weekend already ntumanyangwe byapa nkaga na 2 bubuzire bakakabashobora ngo bata example nkaha Railway Corporation na haruguru akatora hakataka ka park bakaba kakoze 70 bingi ngo ayina bakatire cyapa twabuza no tire cyapa baryango no mushija mu bita Godfrey Chirumira so nawundi zo kumwita ayishoboreho atugambire wamire cyo cyapa noha twashanga ngo akarutungo mu cyamu nawe ntija ku recommending abamusibe. Akachiko kayongera kashanga ngo ebyana narishi wagons ebyegari yo mwika hebiri kwingana 394 bikaburira omuri Nyaruhururu eri kushangwa omuri Rift Valley ya Kenya omwaka 2022 kandi byija byarebekaho omwaka 2024 omuri Mombasa ngo bitu tibakagarukaga okubibugana. Twashanga ngo wagons ebe motke bikutambura train bishatu 94 bikabura twabuza ba railway ezinizibura because ne motka bihango nibibasa kusinga na lore buhango twabuza nibibura bita bukazai nibajyango bukaburira Kenya konka tubakumanya nibinga hebyaburire Kenya ndobasa kushanga inene baguriza Beitu ori kurira ekitongore ho mukugarakamu yagira ngo bariyo nibaganira na nabakuru kurwo mu ihangeri ya Kenya ngo ebase kubashashora bita akachiko kashanga ngo tibakabirebire niko kumusindika ngo abase kugira ebihandiko biyakora aha polisi. So the ED is going to go and record a statement at police and if he does not provide evidence within a week the next time he reports then we shall officially open a file regarding the disappearance of Uganda's wagons and public property. So CID will escort the ED to record a statement. Nabanyuma Minister Wandera yashaba esabitemwe babanze betebekanise rero akachiko rero akachiko nako kabaha esabiti okugira ngo betebekanise gasha kwa Ronald Ngabirano ahabwa Tayari West.